بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العلي العظيم. قل جماعة حمد قهما جوارينو هما پیامبر ارشویت، کتاب ارشویت، راه هدایت متما، راه خلاصی متما و ما انسان خلقه و روح خورا دوما و بسایع الروح ما تکامل کن، ما برشن، ما خوک نوا، ما هنزارنا گرون کن، ایجاد کن و بسبب الروح ما پیور مخلوقات بین را، ما بین جیا، ما بین کامل و بسبب الروح و ایراده الروح دوما ما ضاف مخلوقات خورا الله تعالى دها فضيلة خلقه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالى بون يعني ما بيور إنسانون يعني مكرم يعني کریم ما خلقه ما جیریو بار ناره و مکرم براشتش و ما بحر دریاد دنگزد مایه یا وست گیمون و حمل گیمون که و ضاف مخلوقاتون را مایه که فضیلتن یعنی ده ضاف بفضیلتن پیور مخلوقاتون را نه اما ضاف مخلوقاتون را انسان ده فضیلتن که خاطر ان فضیلتها که خاطر ان برزه و گرده یا و که خاطر ان مقام الله تعالی دو انسان و تابی که ما هنزارنا بار یر شکر کن حمد کن و صلات و سلام که رحمتا للعالمین پیامبر آخر زمان پیامبر پین و هم به وات قرآن هم لنبا و هم شاهد هم مجدون دایوغ و همیز هشدار دایوغ و سلام الله و پاشگره الله و حمایه الله یسرب اهل بیت یسرب و اصحاب یسرب. یه جماعت ما چند آیت قرائت کرد ما به آیتونا دست بکن بحث امام حسین و وجایش امام حسین حرکت امام حسین مدینه راحت مکه و ما اینا مرحله تاریخی هیون و تابی که بریم ما و بحث بکر چند آیت موند اتا ان آیت الله تعالی ای انسانی وهار عاقلی یعنی عاقل سالم عاقل کامل عاقل صاف چند وصفون ين چند خصلتون ين آین اشمار یعنی ازا کن و جرفه ما اون بحث خود دوام کن. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق يعني أو كسب يا رسول الله أو تشوفتر ناصل بيو
و ای حق زون و حقیقت زون او انسانو کوار فهم نکن و کوار فهمه مجنون را اینی بین یو نبین یو فهم کن یو فهم نکن انما يتذكر اولو الالباب ای وهر عاقل صافه اللب قرآن کریم کلمه عاقل نبیارانه کلمه لب بیارانه یعنی او عاقل بین تأثیر شهوت و بین تأثیر دنیا و بین تأثیر ماده و بین تأثیر مثلا مقام و موکید نمند صاف تمیز زلال مند ایربون لب ذاتاً یو لب خلاصه یو چی او چوب اصاره خلاصه یو چی یعنی نخیری پیو تر تمیز پاک زلال مند ایربون لب مثلا ما بون لب الکلام یعنی خلاصه واتی پیچین و این اضاف من نقشن yani teçine vazın baş yani sözün özüvün Türkiye mavun yani lubbul kelam hulası kelam yani serhame kal yok kalet ve asli çine ya ulul albab en ulul albab itaat şamhab vasıfiyin yok ellezine yufuna bi ahdillah ay vera ahd humay yani yussadık da humay o söz konunca la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve atasa be icab ene hareket ki برای انسانون اگر یا عقد یا وحد یا عهد یا پیمان یا اتفاق یا انlaşma برایسا آیه اون جا ولا ينقضون الميثاق yani یا söz یا وعده دوسا او وعد خود نشکنن خلاف آیه عمل نکن شمازون گه جماعت پیامبر علیه الصلاة والسلام بون آیت المنافق ثلاثه yani منافق هیره نشانه است اذا حدث كذب وقت خبر دون زرکن إذا وعد خلفه ما وقت يو وعد دون يو anlaşma يو اتفاق برازون أي göre hareket nikun ve إذا أتمنى خانه وقت insan biye güven peki itimat peki hıyanet kün yani o itimat ve amanetdar ne yani yo amanet diyece ay amanetet hıyanet kün yo mesela vataş matrabın ve yo raz yo sır dunce ayben pe hıyaneti kün veya şuma pe baver kün şuma itimat pekin o itimat şuma zayi kün en alamet münafıkune yo kesik ahd خود برای همه بشنسه برای انسانون شکنن یا انسانی مثلا عهد و پیمان وعده و anlaşma و اتفاق انسانون برایش ای رعایت بکرسه اتفاق بیا عهد و پیمان برای همه رعایت کن یو والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل یونا وصف انگ عاقل و هر یعنی لب عقل صافیه o çünkü Allah-u Teala vaş ki o irtibatı bir ranayış o irtibat nun re yani akrabe xwe sile rahim dek bayk rabbiyar apo khal rabbiyar insanun rabbiyar hemşehri rabbiyar mümin rabbiyar yani vera insanun yo ehl irtibatı ehl holeye ehl destgireye yani irtibatı Allah-u Teala emir kuvvet o irtibat renen o irtibat nun re ve yakhşavna rabbahum و همه را خشیت کنی یعنی اگر یو گروه خراب بکرسه خاطر خرابه یا بسبب آیا خرابه یا خاطر بسبب آیا خرابه یا الله تعالی را ترسن و آیا خافون سوء الحساب اتن پینی آیتون یه حساب خرابن را ترسن یعنی ترسن راج قیامت دوسیین دفترین یعنی پرگنون آیرا ترسن ان انسان عاقل tabii ki hesap her şey kün. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ yuna vasfı ayınız ena ki qi khatir humaya sabr kin. Qi khatir humaya, qi rıza humaya. Yani ibadet sabr kin. Yo musibet bise sabr kin. Güney eğer hücum gar bir serse eğer hakikaten mesela manki Almanya ve her ca Türkiye'de o kadar amnun be yani her hatta güney gar kin. Te güne deman ne koyun mahiyo dönemedi yo demedi ciyene ki güne hetvayen garken yani tuvazen berem tenişken berem her hata hücum ama sabır ken sabır mecnen ra ki khatır rıze humaya ve akamu salat namaş ve ken namaş unca
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وشو ما دوجه وإنفاق ونفقه يمكن ما ديجه أن ميونيك أشكرا أيرا دون. ويدرؤون بالحسنة السيئة. اگر یو خرابه جیر کرده سا ایا خرابه به خرابه جواب ندونه. عیسی علیه السلام بونسا گوین پی گوین نشیانا. اگر شما وازن گوین بشه پاکر سا گوین پی اوکا شویانا. یعنی اوک ایت حوله یو خرابه کرده سا ایا خرابه شخصی اسا ایا خرابه به حوله جواب اگر ما بجسا او انسان ایا خرابه کرده پشمون بند و ممکنه یو بست حالب یو انسان حالب یون آیت سوره فصیلت بیارون وجه الله تعالی لا يستوي الحسنة سيئة یعنی حاله و خرابه یو نه و وجه و یدرؤون بالحسنة السيئة یعنی حاله به خرابه دفع کن و اگر شما حاله به خرابه دفع بگیرد شما بینن او کسی که شما رو خرابه کرده شما رو بین یو دوست گرمن یعنی یو دوست صمیمی. ويدرؤون بالحسنة أولئك لهم عقبى الدار يعني كي آخرت كيو بين كيو رند آية إن إنسانونا شنو أو كيو بين جنات عدن جنات أبدي جنة أبدي يعني جنات تأمو زيادونا أمو يعني جنتي عدن جنتي أبدي دائمي يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم يشين جنتون و بايكون ينرا ذريت ينرا veya cinyon yanra cümyerdon yanra kumbegi salih hepsa payina şın o cennet vel melaiketu yedhuluna aleyhim min kulli bab ve melaiket her bir cennet ra her hatra yen ve salam duniyen selamun aleykum bima sabartum salam Allah şima sarab بخاطر بسبب o sabırık şuma metra ve ni'me akbed dar yani çıkıyor rend Allah-u Teala nasip şuma kör. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ Ama ekesik vera home yu ta'ahud do, yu vaad do. La ilahe illallah bat, Muhammedun Resulullah bat, Kur'an kitab kabul kyo. Ama bigveri ay hareket nikön. Ve o ahd khu canun veya vera insanun ahd khu canun, ta'ahud khu canun, vaade khu canun. Ve yakta'una ma amarallahu bihi en yusal. Ve o çünkü Allah-u Teala vaş ki o irtibatı بيرنايش يعني صلة الرحم ارتباط بإنسانون ارتباط بفقيرون ارتباط بأقرباء ارتباط بمؤمنون إن أجر جانون ويفسدون في الأرض ذري عرضون خرابة برازين أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار لعنتهم ما هو أين سر وكيو خرابنس هو باوي أين إمام جعفر صادق باستناد أن آيتون من قرآن الدو كتاب الله ای صله رحم برنن اقربا برنن ارتباط به اقربا برنن و دستگیره نکن یا نپرسن حالین الله تعالی ینر لعنت کو ان آیت دلیل مجنون را یعنی بعد ان چند آیت مشمار وند و تفسیریه ما اینکه گرنا هت بحث خو گل جماعت ما امام حسین علیه السلام را بحث کردن حرکتی را تا که ما بیو سلام و بیو دعا ما دست بکن سلام ما انو السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین السلام علیک یا علی ابن الحسین السلام علیک یا السلام على اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ارواح التي حلت بفناء الحسين سلام الله yani şehit Kerbela, Seyyid-i Şüheda, Salar-ı Şehidan bun. Yani pil şehidun sarıp, kahraman Kerbela sarıp ve evladi İmam Zeynel Abidin ve ibnun sarıp, İmam Zeynel Abidin ve umbazun sarıp ve kesik hayal roji kıyamet o rarraşin, rar hakkı, hakikat ve adalet ve insaniyet ra salam Allah pürnun sarıp. Ana duadik makin اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد يا رب يعني حياة ما جيايش ما سي جيايش پیغمبر و اهل بيت پیغمبر بكر و مرگ مازig
سه مرگ پیامبر و مرگ اهل بیت پیامبر بکر. یعنی حق به حقیقت سر به قلب منیب و قلب سلیم. یعنی ده آیت قرآن بیارن، یعنی آیه به قلب منیبا اومه و به قلب سلیم اومه. آیه خلصنا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و رج نه مال نه اولاد فایده نکن، اما بیو قلب سالم. اگر وقت انسان بیو درگه همای او قلب سالم، قلب نخرب بیو، قلب عمل خراب ترا نکوت را، او قلب فایده دون. و من جاء بقلب منیب، یعنی قلب هر حتی خودوهت همایا با او یخل. والذین یخشون الرحمن و یأتون بقلب منیب، یعنی الله را ترسن و بیو قلب منیبا خودون هت الله. ما همای را نوازن. و امام حسین وقت چی را بجام مدینه را حرکت که 28 آشم رجب بید اقدو کم بیر 50 آشم رجب بید، یعنی معاویه مرون. چند روز پیامبر امام حسین مدینه مونن و جرابه قرار گن شن هتمکی، یعنی محرم را عاشورا را حیا حرکت امام و آرد هیری 4 آشم بیارن، یعنی رجب پینی رجب و حرکت کن شن مکه 5-6 روز تابع که دوام کن. و مکه هیره آش منن، یعنی شعبان، رمضان، ذوالقعده، حتی 8 ذوالحجه، یعنی نزد هیره آش مکه منن. شهر بصره مکتوبون ارشون، شهر مکیر مکتوبون ارشون، یعنی گراگرون چی کن خبردایش کن عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، محمد حنفیه ابن علی بری خود و ابن عباس پیورنون را دستگیره وازن و کنجاکشون بون شماهی دقت کن، شماهی بینن که حلال الله رعایت نبن، حرام رعایت نبن و حدود الله حدود دین رعایت نبن و ان درومد انسان یعنی مرگ طلب بکرسه خولکسه بیجو و ضعف جیا یعنی شکایت خواه و دروم ازاح کن، یعنی باش ماهی بینین یعنی هر حتی هوهت خرابه شن وقت حرکت کن تا بهت مکیه اوجا یو وصیت نامه خواه سمد بله خو محمد حنفیه محمد ابن علی یو وصیت چیر نسن و او وصیت خود تسلیم بیکن. وصیت اقدوان که یعنی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و ان النار حق و الجنة حق و البعث بعد الموت حق. یعنی ان پیورنون اصول دین تأکید کن بون نتیجه یعنی سمد احیا کردش و اصلاح کردش دین بایک خواه و دین پیری خواه و رار بایک خواه از ورشتا من حرکت کو کمگ منا یون مقبول کن و بیور منا و رار الله قبول کو و کمگ این رد کوسا و اطاعت نکر و مر هم دسته و همراه نکرسا الله تعالی حیاق بینات منو بینات ین دیو حکم بد از صبر کن و الله احکم الحاکمین، یعنی وهر صبر طبعا که وهر صبر چه احکم الحاکمین الله تعالی حاکمونو ان وصیت متر و ان را از دوم کن و وقت ویجا هت مدینه و مکه را ویجا هت مدینه و شمازون حضرت موسی وقت او قبطی کشت و مصر ترکه مصر را ویجا هت کنعانه هت دیار حضرت شعیبه ان آیت وند یزک حضرت حسین ان آیت تکرار که یعنی فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين. و وقت بجا حضرت موسی ناتا اونیا و تا اونیا یعنی ترسین و یا ربی و ما قوم ظالم را بخلص ان آیتی ذکواندو او تکرار که يعني ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. آية دين أنذك آياتك حضرت موسى وقت هت مدين شه و همای مهو بینن هرچی هو برچمون ید یعنی جریان کن و از امیدواره که و رار
راشت مجنون ما يعني ما حال منا تينا نبردن باجي يعني عبد الله بن عمر او ما خبر ده و میر یاردم بکر میر دستگیره بکر عبد الله بن عمر و بی یزید مصالحه بکر پره هوید ثروت هوید و انسانون زاف پیورون جیر بیعت که زاف چو نمد yani pe paruna pe makama pe mevkiya insan grot hatta xwe ve itya tabii ki İmam Hüseyin yo cümle xuva ve din insan hayag din menfaatin temin kün din zon xud çarnın ama vakti mesela göre bir ciddi ve musibet bir grunsa avat qallat deyanun dindariz ben kim yani dindar hakiki ve her dava hakiki o insanı vakti yani bela musibet بگرون او وقت yani خوبین نکر استقامت خوبین نکر و تاویز نید و راه خوراستی جمعردون شن hatta تراون مثلا تو کشن و پینی ان راه نر hatta سلمه yani valide ما buna ya Hüseyin peyni en rar merg ve meşnavut pirikti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vat yani la perme Hüseyin yo ardet yo vulatek nomi Kerbela uca yön kıştış ve ben ya ummeta yani deykeme aziz ayek tezuna ezekzon ve haberime en raasta uca tabi yuna cümle bu merg yani sinig yo gerdanlı hummil kenuna veya cinuna ho mawa yani ho mada o daima merg ho manızı kuma saatet mamerin ama herkes merin herkes yo religiös ve Allah şahit az sinig Hazreti Yakub yani aşık Yusuf bu vaşten Yusuf'in az o kadar aşık yani baykua pirikua yani evverin mag şi az o kadar vazen het yenaşir la aral mauta illa saada vel ayshu ma'a zalimina illa silla yani az merg yani be'izzata merg yo saadet binen yo veşbahteo binen yani mir saadetu mir baxtu ama hayat ve cüyeyiş be zillet ve be zalimin az yo zillet binen az nişken bin emir zalimunid bücü tabi itya yesemid milleti Basra was yo mektub erşavut taberi o mektub khud mesela enqidavun بعد salat ve selam ki peygambera ve ehli beyt yuva ve Allah Teala ve şerefiyab ke ve peygamber ahir zaman vecna ve semet püre insanına erşavut o jarape ye görev ku arca peygamber aleyhissalatu vesselam ve insan raşser ve badigi tebliğ ku arca Allah Teala ruhiye grot maz aile yiray maz takipçiyi ma vasiyi yani dava ma sürmenda ma varisiye varis ilmiye varis ahlakiye varis hukukiye may ve ma bin insanın yani mara daha layık semed idare milleta ve semed ilmiya ve semed hidayet insanına çona çiniyor ama yo cerg yo grup kota mawa verni ve hak mara grota yani benahake hak grota din İslam'e kot Yezidio kot Muaviye kot Mervano şmazun der hak Mervanid der hak Muaviye der hak Yezidid ve der hak kesi ki Ali Beyt-i Resulullah zulüm kin peygamber çine vat mayınra daha evlay en hususud ve ma nuvazın binatın Müslümanının ihtilaf vecu fesade vecu ve ma nuvazın ki düşman ma musallit mab ve ma ene yotek kabul nikin ve ma rahatın Müslümanın tercih kin bir rahatı xwe ve elçi xwe şmal erşavut eğer şma
کتاب الله و سنت رسول الله وازن پیاده بسه و اجرا بسه اشما دعوت کن به کتاب الله و به کتاب و به سنت رسول الله. شما هی بینید که سنت رسول الله ورترا داریو و بدعت بزاف و اگر شما باطن قبول بکیر و رار هدایت بیر و هتمنا بیرسه الله یاردمجی شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی یو اصحابیه به نام سلیمان و مکتوبیه بن aynı okada mektup ku feride şun. Mazun nezdiye sahab mektup şar Kufa dös çeher Ramazan aşmir Ramazan ve hon sad sahab mektup yani dös heş Ramazan aşmir Ramazan ha bira heyet men Kufara enqidavaten yani meyver raso o vakt çinayı şu galla omo yani en edebiyat siyasi yani ma pür hazır mahe bin emirtid tibbiye ma hareket kin. Tabii ki İmam Hüseyin vaşt en şar Kufa beni denemiş bükür ve vin ini çend ciddi ini dazı xwe yani laj ab xwe laj aqil bre Hazret Ali Muslim erşavut uca ve şu de bontera Muslim şar Kufa yani benim nabızın grot onya senin kadar mava yani nimre cumi parib ama Ubeydullah bin Ziyad vali xud deriş ki Yezid Ubeydullah yo zalim ekip çünkü bayki zinazader yani deyke yo baykiye yani durumyen bölüyor kitabın tarihini akiren bu yani ve enne arşavat enu meşar Kufa yo kısmi erne yo kısmi tehdit ki هت شون النماز مغربی مسلم سلام دا اونه داره جمعید چون نموند ایران یعنی کوفه اهلی یعنی شهر کوفه شهر وفا و عهد و پیمان و آیت موین اجازه یعنی عهد و پیمان و وعد و اتفاق را الله تعالی بحث کن یعنی او عهد خوشی که هنزارنا مکتوب شد لاش پیغمبر دعوت که یزیک و حجت بی تمام ملت ها پی پاشتمد اما Müslim uca tabii ki tenamunun şu cacını dunk. Şun yani bu erdon yaşıyor ciniye ahtiyar ki ciniye ahtiyar haber gen yen hata buniye yani muhasaraken uca tapişnen ve loğun yitiraken zince yitiraken ben yani Müslim'e kişiye haber yana tabii ki İmam Hüseyin aleyhisselam zuna yani şar Kufa hune hıyanetkar hatta heşt aşmi zilhicce İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'd munun. Haya heşt aşme zilhicce Mekke'd munun. Ucarape yani derroşin men racı desin ki racı tavaf nimece hac nimece verdin het Kufa ve hareket gün. Tabi yuvaşten şerhin yuna hata. Yüzuna ki hıyanet biyo ve destegiriye paşgiriye zaf nimen. Tabi bu uca hac nimet birinin şun vazon ki millet müjde yani bu felaket ümmeti İslam'ı ser bazı hacca verden yani en durumuk biraz mühimse en hacc şma hebbin emir zalimun inki en haccken yani inki şma heşin hac millet diyana tıra maşin umre maşin hac tenişi uca yo dua bekir vallahi haya inki uca yani inki uca o Mekke Medine hebbin emirin تشمد مظلومانا یه دعا کن یا خیلی پاشید به تپیشن تو بین اردن حبس یعنی tabii ki alim engurunzun ama in şartını çend hac yönce çend umre yönce Allahu alem yani umre o hac semid enne ki ümmeti İslam'ı kuvvet xubiyar piyasar eğer yo zulüm hoben ve ra'ayı vendir eğer yo nahaqi ha bana ve ra'ayı vendir eğer yo nahaqi ha bana eğer yo tecavüz hobun eğer yo fesade ha viraziyana verniye ay bir yani berate xurramej vahdet xurramej ama İmam Hüseyin di yani Yezid hobun halife peygamber Yezid yani rakaver o zinakar hobun halife peygamber millet ha itabına lebbeyke Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk yani ya Rabbi ma emirtir hazır şerik biçiniyor
تخشني بونسا أوقدة نية أوقدة اگر لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك امام جعفر الصادق وقت نواتن اتن رنگی پرن منبقى يا ابن رسول الله وقت تبن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك يعني از امر كد از حاضره يعني اگر الله تعالى نه تحاضرني تهيب فيك ان قدون قدو امام حسين و يعني دين الاخلاق زون ينو اما وقت يعني مصيبت بگرونسا دیندارج بين كم حياك في دينا معيشت خود تأمين كسا حياك في دينا الدنيا خود تأمين كسا ديندار بين ذاك يونا جاد زون هنجد يعني عالم اگر بدعت كترا اگر شما ظلم هو بين اگر حدود الله الرعايات نبين يعني او درم دز نواردن او حالات او وضعيات نواردن علم قرآن نموجدن حركات نگنسا يعني ان چه علم و انا چه عالمية او قدم ما وقت خبر يوز و هشت آشمد رمزونید هشت آشمد ذی الحجه چرا حرکت کن ما تاریخ خول بد آشمش پنج آشمش شوالید مسلم رسون کوفه و ویست هات ویست هشت رمضان چه یا پنجس رمضان حرکت کن پنج شوالید ویست روش کندر حیا و کوفه راست ما خبر ینا را مثلا وقت امام حسین حرکت کن هت کربلا و کربلا یک معنی دار نمون کرب و بلا یعنی بلا و امتحان و شدتن امتحان و گرون امتحان و زوار یعنی کرب زواره یا پیامبر علیه الصلاة والسلام یه حدیث یسون من فرج عن مسلم کربتا فرج الله بها من کرب یوم القیامه کم یو یعنی تنگونه یو زواره یو چتنه یو مؤمن سر ودارسا یو باری شنک کرسا الله تعالی ذک چتنون یرا veya o şiddetin durum yo şiddetin ra yo çetine yo şiddetin Allah-u Teala rüce kıyamet bertaraf kön afin kurb ve kurab kurb kerb yani çetine zuare yani nefes insanın gene imtihan zor hakikaten imtihanı ko zaf zor ve Muhammed İkbal rahmetullahi aleyh bun yani Hüseyin تفسير الذبح عزيم يعني وقت حضرة إبراهيم واش إسماعيل سرى ببر الله تعالى بن وفديناه بالذبح عزيم ما يو قربونا قرد ديجي وتلافيك إقبال بن قربونا قرد يوم يشنا نيا işte قربونا قرد أنو كربلات يعني سمد çünkü ما يو صلوم وقت مادن ما بن السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله والسلام عليك يا وارث محمد حبيب الله والسلام عليك يا وارث علي ولي الله يعني سلام الله تسرب أي وارث آدم وارث إبراهيم وارث نوح وارث إبراهيم خليل الله موسى كليم الله عيسى روح الله محمد حبيب الله علي ولي الله تو وارث إنني وارث سرمایه إنني دين يو يعني أي دقير أي قيمتك إن پیغمبرون پیورنون یه مدافعه که وسمیر یه مجادله که تو وارث این پیورنونه ایا فداکار عیسی عشق عیسی و او مجادله موسی و او هیبت نوح و آیا نزدیه همای آیا حضرت خلیل الله و آیا پاک و تمیزه آدم این پیور هست و توارث این پیورنونه آیا امام حسین علیه السلام وقتی یعنی هت کوفه واشه اوجا فرزدق اومد فرزدق شاعر معروف و فرزدق تبونسه و شاعر کوفه ها سکن حسبنا و قلوبهم معك و سيوفهم عليك يعني قلبين هي توا اما كلمين هي عليه تد يعني قلبا بون ما طرح اسكن و في قلبا گویا علاقه مجنی را اما وقتی اوما عماسه کلمون خو وراتو شغلن حتى رجع عاشورا مازن وقتی تو انسان اومه وجا واشت چی بکر
كفرا مكتوب أرشوت بإمام حسين ما هي باش تبتدمانه إمام حسين وجا ترافون أشعث فلان شما مكتوب نرشوت شما نبابيه بعد بدعوة شما نوميا بيورنون يعني خود شعرنا و قدومان كين آية تقول لا آية يعني عهد خود جانون وات خود جانون الله تعالى لعنت كن جر و وقت يعني وهت كوفة وشه و خبر اشنوت که مسلم امور تپشتش و ورز يعني قيس بن مسحر يونا الشيخ و ارشوتب يونا قاصد و ارشوتب او قاصد يون كشتش و مسلم يون كشتش او را tabi و وازن نفر يونا هتشير يعني يا هت يمنا يا هت ايرونا محمد اقبال هول بون قاصدي اگر فقط حكومات بيسا از حكومات از رئيس قيش هو جيني هو يعني طفل هو و عائله هو نگروتن اما يواشتن اگر انا امت يقبول كناسا و دعوت كسا پاشتي وجنسا هم امر بمعروف بكر هم هولا امر بكر خرابه را و يو عدالت يود بزن عادل رون و ان ظالمون دست را ان ملت بخلص اما نمرارد ان خيانتي كبه و عمر رار يقرود حر بن يزيد الرياحي بقومتان ان قومتان عمر ورني يقرود و إلهي قرأت التسليم بن و يزك و از تسليم نبن يعني نو اشتن قوغا ورازه امام ذاتا راجع عاشورا يو خبر دايش بود و مشمارا چوكشت مفساده وراشتا مظلم كوچش مای و ری عردون پیامبر بیام چونا است دیگه مشمازون کم بایک مشمازون کم و شما بون سه شما از دعوت کرده و شما اینکه ده شما چنه یعنی هنزارنا اخبار هنجیز بون اسکر یعنی یزید سه قم yani bir adet bir hesap bir umar ama askeriye yani hande nome homay navay notene püreyi toplam yani cem'in pürpya navay notene ve vakti verniye yıkırot imam daima en cümle ku tekrar kirden la yubayyi'u misli yezid ne ben az la ubayyi yani yok se meno yok se Yezid'e biat nikun ve İmam Şafii ve Muhammed İkbal vurdiz ana hususet yani yok tespit yine zafrandes von Muhammed İkbal eğer orvaj yani İmam Hüseyin teslim bibinse orvaj İmam Hüseyin teslim bibinse biat bikirdense hin tarih İslamet çoğu alim vera zalimun kıyam nekirden vera zalimun sara ve nedarnen Şeyh Said mesela hareket nekirden Şamil hareket nekirden Ömer Muhtar hareket nekirden hunzarına alimun ma ume hareket kard ki çünkü pürünün dersi xo Hüseyin ra girote ama eğer Hüseyin bu men dest Yezid bigiroten te emir mine te halife mine şaribul khamr yani rakavar و سبین درم پیورنون باتن لما لاش پیامبر دا هولنی لاش پیامبر امت تسلیم بیو پرن پیامبر امت تسلیم بیو و اندیک هم ما اداره کن اینی یزید را daha خرابه نی o ayra پیور تسلیم بین ay deniz İmam Şafii bun rahmetullahi aleyh bun İmam Ali o Hüseyin ve fıkhed verniye پیور مسلمانان کرده امام علی حرب خود به معاویه مترا که وقتی یو حکومت شرعی و یو حکومت قانونی و عادلانه ذرایه طغیان و اشقیه و جن و طغیان کن و عصیان کن چقدر مردم تی معامله کن چقدر توقعه کن بایک مترا اما لاجز یو حکومت ظالم حکومت غیر شرعی و حکومت نشرعی و حکومت ظلم و حکومت زواربایی و در ای کسی حرکت کن آیازی کن حسین علیه السلام به قیام خوا به حرکت خوا انا مترا وقتی که عمر را ورنی یگروت حر ابن یزید الریاحی قومتانب وقتی گره تسلیم بی و ورنی ما آکیرن اخون شیر یونا دیار یعنی هت ایرونیا
veya het Yemen'a veya Yun'a hata aşir yervan ya yaratı teslim eb ve anvatı huva. Ya da'iyete ibne da'i kad tereketni beyne silleti ve zille heyhat minne zille. Yani cümle meşhur. Yani la jdeyke fulan fulan yani numiye xarabın vecab. Te az mecbur kerda ki binatı diç yöned. Ya merg ya zillet. Ya az teslim ben yazık yani azyan kıştış ama heyhat minne zille. Yani zillet ve hakaret ve teslim gayiş ana mara düra. Ana alel itlaq ma anne kabul lekin mergün zaten yüzbatı azzun yani Kerbela, Kerbela, Arb binatın Nevavis ve binatın Ninova aya mentekad azyan kıştı. Çünkü İmam Ali Nahçul Belagadi hükmü خطبيس بن اوجا وقت کربلا را بیارد اوجا بندرت یو آخ و işte itya yani musibeta pil itya verazena hani lajme itya yön kıştış çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam tüm hadise der hak ehli beytid ben yani Umayyad ini Hazreti Ali o Hazreti Fatıma ini dikteki haberdacı yen ana zonen ayra mesela Hazreti Fatıma vakti Zeynep maçı Zeynep ra bahs dikerd vakti Zeynep zevci ve yani Zeynep ra teçrih Hüseyin tena neverdana yani Zeynep vakti zevci miyerde Abdullah bin Cafer ra yani mehir me enno astra tawennu azan ama kum racik Hüseyin hareket ke kunca şey ti izin dönme az yuva hareket ken. Hayat-ı Muhammed من روش تاسوعا و عاشورا و ای سرز ما خبر دون انشالله از یو شعر زازاکی ونن په آیا قدینن او شعرز ان شاعر ما حاجی سلیمان ارطغرل ان یوا ان منیا واش نشتا و قلمیر قوت امام حسین زبای خو عگید پا اون بازون خو کت دوم یزید هتای دتنون را نمند یو وحید یعنی این هتای دتن جمیر دب ویستیرستانید یعنی جنیب او کربانت دشت کربلاد حسین بشهید اولاد شیطانون نوا ان سید امام حسین کشیان په کالمون ساره ترا کرد اش ور بین لنگون خورا ور نبینن خورا خیر نبینن اسکر یزیدون دشت کربلاد حسین بیو شهید اولاد شیطانون نوا ان سید سمد حسین امت برمنا هر سر عاشوراد جگر حل ننا کردن یزید خویر نکنا دشت کربلاد حسین بشهید اولاد شیطانون نوا ان سید امام حسین لاج فاطمه چله چمون یب گل مدینه یزید قتل کرد انترن پیغمبر ما دشت کربلات حسین به شهید اولاد شیطانون نوا ان سید گل مدینه که جون نپاود و مه برشاون یزید نشاود سر حسین په لنگون جاود دشت کربلاد حسین بشهید اولاد شیطانون نوا ان سید وقت سر امام حسین تراکه برد کوفه را برد بر یزید و یزید یو چوب یعنی دار خیزران است یو چه یعنی یو برگروت و پلون یو پساره و کیکه و انوای گل جماعت خود گشتری بکرن و اگر بایک ما ایروش بینسه پیریک ما بایک ما دین ما انتقام بدر چگونه چقدر گروت بدرد یعنی بره معاویه بره هند و یسر عتبه و شیبه و یعنی این امویون را به دست علی و حمزه و این
و عبید الله بن جراح و مکشتش ناتا انوات خوبا ین وش بینسا دین ما چقدر انتقام گرد ان جمله را هرچی فهم بن تابع العارف يكفيه إشارة واحدة أو عارف يو إشارة جر كافيو انتقام کربلا انتقام بدر ما گروت و پسر اولاد پیغمبر او قدر کی کرد زازه ماون سر ماون دست بایکون دشمن بایکون دست اولادون نبن ان وقت زازکیو یعنی ابو سفیان حیا پینی تیر خواهش وقتی تسلیم به هند و دقیق تسلیم به و چاره میچینیاب و آیه دینیز وقتی ان معاویه اومد با ابو سفیان برای پیغمبر حرب کرد معاویه برای علی و حسن حرب کرد یزید برای حسین مروان برای ابینون یعنی عمرین نسل پیغمبر حرب کرده شد ویرد و حیا پینی او گوش قوت خود چند بین شغلنا ایونا چیز شما رواج حیا زمان حضرت عمر ابو سفیان و معاویه اینین یعنی زکات را باب مؤلفت القلوب یعنی این قلبی و سمید اسلامنا بنه نمرب انسر ین چی گروتن ین زکات گروتن حضرت عمر واهن بسا مؤلفت القلوب يعني قلب كبر نمر يعني قلب شرزق سمد اسلام نمر نبي يو آيات أزونانو ما قدنا نتا آيات إنه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا متى هذا الفتح قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وهم لا ينظرون بيني سورة سجدة يعني ون ان فتح كيو باش راجي فتح أي ایمون آین یو فایده ندون مالسف تو این تفسیرون آرد فتح که رج قیامت اما احمد چیز المال صاحب تفسیر المال حمدی یازر و یو قسم عالمون یعنی پیوره وقت یوم الفتح یو رج مکی پی زواریا پی ترسا تی ایمون اون او ایمون اعتباریه چینیب و ایگ طلقاب پیغمبر و مطلق شما دو مشما آزاد که آين صار اسلمون آين داوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.